Šta je ovo, ljudi moji? Ovo nigdje ne postoji. Radim dnevno 10 sati, a to niko da mi plati. Ko Bog maglu šef me ganja, plata svaki mjesec manja. Kad dobijem jednu platu, prvo banka vratim ratu. Pa telefon, vodu, struju, vladari to ne čuju. Onda odem vratit dug, to mi dade stari drug. Ostane mi nešto malo za hranu i sve ostalo. Nikako da malo skupim, da cipele sebi kupim. Ove šuplje na sve strane, noge mokre, grdne rane. Al bolove moram trpit, moram kraj sa krajem krpit. Kad naveče legnem spavat, briga pođe zajebavat. Oko s okom ne mogu sklopit, a paurin moram popit. A ujutro kada svane, opet jadan do pilane. Nosam dasku madre s grede, a za ručak sendvič jedem. Tako ti je svakog dana, zato braćo bježte sa Balkana.